Dobar dan. Jel smem da? Hvala. Dobar dan. Jel plaćam ulaznica? Koliko? Sad ću naći. Dobar dan i dobrodošli na kanal Slovenska ljubav. Danas smo u Subotice, Srbiji, ako ne znam. Jako lep grad i nekim čudom sam došla u sinagogu, jako lepu. Evo ću da vam kažem. Ulaznica košta 250 dinara, možete plaćati gotovinom, možete plaćati karticom i uživati u ovoj lepoti koju ja ću vam sada da pokažem. Ovdje je nevjerovatna arhitektura, nevjerovatna je lepota, tiho, mirna, svira, lagana muzika i, kako da kažem, cea sinagoga samo za mene. Nema nikoga, doduše danas je sreda, kraj radnog dana i ja sam bila u pralasku, šetam, idem uglavnom u centar i prošla sam pored ove lepoti, nisam mogla da ne skrenem i nisam pogrešila, značiti ja sam oduševljena, toliko je lepo i bukvalno je muzej, nije bukvalno muzej, pitala sam ženu na kasi i ona je rekla da je ovo muzej, tako da ja idem i uživam dalje. Ovdje je jako vruće, ali nema ni otvorenog prozora, nema ništa i ima neki radijator, ali ja mislim od njih nema nikakvog svežeg vozduha, ništa od toga. Jako vruće i, na primjer, ako popunite ovu svoju sinagogu ljudima načet, ne znam kako će oni to izdržati. Ali jako lepo, vjerovatno kad puno ljudi, tu ventilacija radi drugačija, ali mnogo je lepo mjesto, zanimljivo, interesantno, sad ću vidjeti šta ima dole, ali u suštini sam vidjela, ali još da ufatim neki detalji. Nije meni do nekakve snimanja, ali ako sam krenula moram da ja snimam i da prođem kroz ovu lepotu. Mnogo je lepo, mnogo je zanimljivo, simpatičan grad. Nisam prvi put ovdje, bili smo, vjerojatno smo bili prošlu godinu ovdje, ali nisam imala prilike da nešto snimimo, nisam imala prilike da nešto da prikažemo vam. Sada imam bukvalno sat vremeni, za koje ja ću vam nešto da ufatim, nešto ću snimiti i ako volite Suboticu, uživajte. Ako imate kjera, neće vam ostati bez vode u Subotici.
suboticu bukvalno nemaš osjećaj da ti si u Srbiji. Više me podsjeti na neki Budimpešt ili čak i Beč, nešto tako sa strane. Ali ovo je Srbija u suštini, tako da ok, ona je blizu Mađarski, primetna razlika od centra Srbije ovdje, tako da eto. Već sam skroz mokra od vrućine, znači ja sam luda žena, ne mogu da kažem u 40-50 stepeni da šetam kroz grad, znači, ali ok, nema prosto meni drugo vremena, nema druge prilike. Dok sam u Suboticu moram da ispoštujem i da prođem ovaj lepi grad, zato što stvarno u centru jako lepo i simpatično i ne znam kako vam da opišemo, treba sve da vidite svojima očima. Mnogo je simpatično, mnogo je lepo. A vjerovatno ću sednuti negdje u kafić, da popijem neku limonadu ili uzmemo to sve usput, zato što ovu vrućinu ja ne znam ko će da podnese i prosto da je vjerovatno vruće. A tamo je ta glavna pešača ulica. U suštini tu ovdje sve pešačeš i prolaziš, dolaze automobile, ali vjerovatno sa nekim dozvolom. Uglavnom sve pored fontane, slobodno trče deca, puno kafića sa jedne strane, sa druge strane, udmo McDonald's, tako da i McDonald's u lepoj staroj zgradi. Ne znam, neću ja tamo da idem, ali tamo klimatizovano, ali svakako ja ću proći kroz ovu ulicu. Danas sam bez fotoaparata, sve na brzinu, nisam očekivala da bit će mi vremena da prošetamo kroz Suboticu i u suštini pravila sam slike prošle put, tako da nešto imam sa strane. Centar grada jako je simpatičan, starinske zgrade i ono uređeno šetalište. Naprimjer, kad skreneš negdje dalje, nekako meni tmurno, nekako meni sivkasto je sve i ne znam šta da kažem, nekako nije uređeno. Starinski grad vjerovatno zbog toga. Ne znam zbog čega, češće vidim stare zgrade, neke sive zgrade, čak i sam vidjela jako malo novih zgrada i privlače mene bukvalno samo centar grada. Ja vjerujem ima nešto lepo u Subotici i sa strane, ali nažalost nemam vremena da pronađem i da vidim, tako da danas prikazujem samo centar grada. Kafići su prazne i vjerojatno zbog vrućine, zato što napolje bukvalno ne možeš da sediš i nije moguće. Heroj ko šeta kroz grad, komu treba da šeta, a ono prosto nemoguće, nevjerojatno teško. Vrućina strašna, sa sve strane je beton. Ovaj drveće šta ima ovdje, od njega nema ni hladovine, niti ništa. Tako da i ja još sam danas u patikama. Bože mili, sačuvaj.
do šetnjem imeni. Do čega, bukvalno ni do čega, zato što je vrućina tolika strašna da nema dalje. Znači, ja sam uzela čašu sladoleda, čaša je 20 dinara, kugla sladoleda 90 dinara i flašu vode sam uzela, zato što po ovoj vrućini da šetaš bez vode prosto nemoguće. Tako da malo pauze i nastavljamo dalje, bukvalno dođem do kraja, da se vratimo i to je to. Tak idem kroz male ulice Subotice i sad znam na šta se pasiti na ovaj grad, na moju milu, dragu, gdje sam, u Krajini. Ista, slična arhitektura, slične su zgrade, male ulici, prolazi i tako onako. Baš ima toga nešto slično. Ne kažem da je wow isto, ali mnogo meni liči kao na moju dragu Odesu koju ja obožavam. I tako. 100 godina nisam bila u tom gradu. Bila sam 2019. godine. Bilo baš davno. Ali obožavam taj grad, volim ga puno. A moje more. I tako. Evo vam jedna mala mini ekskurzija koju sam protrčala za pola sata, šta sam snimila, šta sam mogla vam da prikažem, to sam prikazala. Hoćete gledajte, hoćete ne gledajte. Uglavnom ja sam navikla za sve komentare, za svašta. Jedino što mogu da kažem, ja vam želim svako dobro od srca i uvijek uživajte u svom životu, budite dobri, ja vas puno pozdravljam i vidimo se u nekom drugom dugačkom video snimkom. Svako dobro, doviđenja, paka.